Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Kakong Airinda Marbanyang, ringkat ukurim jongka ubak Terence Nongsian, kibadai kikmiki kipa, jong habren well done boy, Marbanyang ubala khlano, ringkat kibahiyang hasam jongu, kiladawa naka sorkar, ban wengno eka kerteng jong new habren, naka top kerteng jong kitu kibala khlat, na uknyang jingpang COVID-19, jong katnat kakoy kakya, jong ka sorkar Meghalaya. Kumban supen kan mau, haka kat arterek mentau nailur arajar arpo, u director jong katnat kakoy kakya kani kejela, u Dr. Amanwar ula pentem, baki bahiyeng, kila penket yu new habren haka shiteng senya jong kesipoterek mentahi ubnai ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong. Henry uniu kuna ula khlat no haka por san shiteng menstep haka nihi keju kasngi. Henry kat kong kencing penbana haka khatwai terek menta unai lur. La penbana ba uniu habren udan yu kenyang jingpang COVID-19. Bat kabalabu haka jinglingo iki babon namarba ya ka kaipot jong ka test COVID-19 am syempat layo haka ni kasngi. Ini berkelat hak seputerik September arhajar arfo kekerteng kejungi genong well done boy Marbanyang khasan senam kerta besyang besa apo maupat ke diagnosis ke baki ai na po hospital kedai undifferentiated febrile illness with acute respiratory distress syndrome with septic shock and COVID-19 RT-PCR report positive. Ya ini inong pang kinara sa po Robert Hospital. Dr. H. Gordon Roberts Hospital haka shpoterik benai September arhajar arko siteng nit but klat no pat haka shpoterik hi arhajar arko haka por san siteng nit hangni ka report ka ba ay na po Gordon Roberts Hospital kila suspect hi bagari COVID-19 mo kila ada sanitize bhai ya met kila bu apa ka dead body bag kila shim ya ka kila phawara ek senduk kila sanitize bha baru saudong kila sanitize ya tu senduk te kan nemdan chu ka jing ta ini ro dibalik gemdan kita isu Pegan batai fimo apalagi la sanitize kemudian udah kenyang kesenduk lah ni udah napok ka hakamet lah ni udah napok ka dead body bag lah ada sanitize ayap lut kenyang kamdan danger ini nuru kamdan jigmai ini nuru kata kila ban ai garanti kata kila ada ai garanti napo Robert Hospital dead body management ya suspected cases ru nomor uni ya ini apa bagi admit ru kila admit i apa ka isolation ward ni bagi admit be direction ward Tikini momentare boni na kinu kisnong na kinu kiying na kilate bagay positive kim ko asyo ban rashi mo ya kani naman bakila rashi ke padio ka report tingyo makam dan jigmai ru kam dan jigmai ru kim dan ka man test ru kila ay kata garanti na po Robert Hospital te hakapor ba unikla ilong hair ilong dan jikshit tu mana ilong dan asyadam ni libu ni stage po Robert Hospital te la rai tu po emergency para asya isolation ward nantu kila ai drip ai oxygen AU te hadim drip ai oxygen AU wi dan alan asyadam te la padat itu wayar in asyadam ru hadim tai dan akhiran ni ngak ila akhiran pe chat chief tin nga tu kulung te hadim tapat ki ong beda Balai babak kinan ong ba ngam tipre te ong nang raman batay untuk lum te ong ngapli sa medyo pangyut ngapli te giti ako isolation ward tu hikan te dan ada batu pat na do tu kapor baga dan asin na antu glish kili baji nga anus kadu baji mai andar kili baji unta
sulit minta hadin ketu san dula san meji iklat rai tapi na satu pagi pentip yang hadin sedang kenta isi pentip yang balak klat tapi kam ong ai pang tak covid ai yang berba uni kena mensuแต่ก็บังเอิญก็ลงบ่มีได้เองก็ตะกรีพอร์ตบ่วันราชินจงนี้บ่องอุนิคณะอุบยโควิด19อุลคลัดมันได้hadirin bangi lawan dan jekap hadirin bangi lawan tep lawan on tep ikabat juna lo hadirin steng kenta dula kuntu suwan te report dispensary wan kali ong ba kedang hakimas song cengai kunta kending mut ban wan pej mu ka long kono kata ka an tipira ban wan banai kata bolong positif ai tengi kum ke yang kesam tengi dapat ke jeng ngok kan handai ki kampan pau hira pat persyah ni kitip ngi rung kitip nek ti bahaya iklam kam yo report ai hira hapo mobile jonga ai ru kam poi hira ta report wa u don positif yo betang ketuka report ko mobile jonga ru yo tang tu berlet tes jing siam jonga de ngaso bakala ba doktor wal uang ba adep sanita sar bahaya tu pasunduk ba dikatu ka matiap re ya jing xem jungi bayang pada kamde re kumta ni thep hi ka met hi ra hi ka sunduk kumta hi thep hi ko sunduk krem sanitizer re tu ka sunduk ti ka met pada ngi ma bala dap thep ko ka tu ka ko bar ma te re ka met te ngi thep ngi ra ngi hi ko sunduk kadon ni go ikan dos ba ngimla re ban ra kawan yang rak lang kata kan, ring kam ong ni dia ong i bernu positif kam itu res pangata dia ndara dap tap itu kametru ni yang siapa mo ba itu kali banyak te tu sistar badai ong ba rung support set ban yang ni support kamera badon mediap kan ni song lang tu si phang pada tu mediap thì ông cũng đoán ý rằng nghĩ rồi nghĩ số khối thì những sinh để hadirin kata pada wajah kami yang tip mà và yuk positif dan ego mi itu positif itu dan tang tu ba yarap ba nhiệt lang itu kali nhiệt lang ni tu tahu ba nhiệt phong nghi cũng một phong nghi cũng balik nghi mấy cái nhiệt thì tăng nghi lành một ngapa ini gue kun belum ti ngikum nakaliang kayeng teng sing internet ki moy ni ki pro bonja ya kata ke report ngiklem yo ai na po hostel na market ba ka jingtip ke jongi na te po hostel na man ngikum kayeng kasam ngila keli jingkeli ba kalong na em yu ban ra siyeng ki ong kira umdon ai ulong khna ba khuit ki pendep dan buram yu te ngilawan ra siyeng ondang lawan ra siyeng dang ngila pendep yu kum la syai kasngi andang la pendam ha kapor janmir kumtu hapor bangidang wan na lum jingtap ngila yosong hayeng kumba shikau arpo minat ay kumtu de kilayawan ken kibor na kasnong sekretari snong bat kibor nang teno po dispensary armut kinos bat I doktor kiwan ki ong bang ni khuna udon positif nalor kataru ka proof ka aka ru ki khemdan ki shuwan be kumtu tang dakaktin bakin wan ong bakadai ke positif te nadien kata pada ngila along kumbai kendet along kumbai yok syok ki shuwan along kumba wan wa dengi bangi de kinong tu ta kajing pensisa ba bangi tu na ai kumdan te nadien kata pada lawan se ki magistrate ki ai ki lai keli jing keli umtang ngila ya thu kumbangi syama postal te tang kita he ti kita ki magistrate kumdan proof ai he kani report bangi yo na po dispensary tingi dang yo menta ka singi he ho dispensary na ni mo pat kidang wan ra mata singi sitang singi ai umtu kumba arbaji ai ki wan ra ki thu ba balong positif Hoi ha tu jan mit hi hapor bangi dang suwan na lum gidang ya song ni phalau ki mut ban ya di syai ki wan bete na lo rata na kaliang jong ki bor ba penya jong ka snong ru kim sneulam te ya ka yeng bakin ong mo bakin yarap lam yangi bakin le ya ka badai ban le ndek ki suwan na long kum ka umsaw ki wan pen kendet yangi te na marngi na ka bor jong ka hospital te ki ya thu be yangi baki ong bom don ai tingi da ka bakhut ni pendep be ya u te ha tu ka janmir pada kensan kila shuwan be jengi ki ong baki dai positif te nolor kataru ndakeli ka proof ka ai ru kemdan ngila ya keren batki ki ong hana ngi yo na po DC baki ong balong umta kilet bakin sim kerteng ya kejeng bakin syong karantin
Telada ukna udan ha ko positif te balai ken ba ko hospital ka ai ba de ban ra sheyeng ye unik na ubalaklan kata ken ke ba penlengo yengi bat ke report jong kani ba ngiyo positif ru ngidang yo menta kesngihi bat sakawai pada ke report na po hospital ha ko por bangi wan shimru ki ong ba umdan ai ulong kena ubakhuj bat kani ka dai tang ka jing pentho bria ye unik na ubalaklat bat kadai ru ka ai ke jing pentho bria kum yengi ke yeng kasam ken namar unik na umdan ha ka jing pang covid kuna ulong bakhuj jasa kawai pada hamar bayak laru la pentip sa irang ba snong ru ilawan sngaulam ye ke yeng kasem ke jengi im ong ai imdan ke jengi keran ai sapang kani ke jing pangkhlam ilawan bat ila sngaulam ru yengi kani ke jing khlat kem dan ai te kamut ayu kan baki ong yengi positif anda nalor kataru kidang yo ye ke positif anda la dep ti te katakan kasem jing yengi kamut ayu kan kani tenolor kataru ngi kerpat jur ya phi ki media ba pin banalem ye kini ki report shaki wairu ken ba ki bom shem la yo namar uni khuna umdan hagani ka jingpang ulong khuna ubakhuj bat ngi kerpat ru ya u doktor amanwar ba unwang no shi sendan naka kerteng jong uni khuna badan haka covid namar uni khuna ulong bakhuj bat kumju ru ya MLA jengi ubadipet yaka hel ba unweng yaka kerteng jong uni khuna ba umdan hakata ka jingpang covid lada umle yaka kam ngan sa ya chakman nakalian su bisa bila ya tes lawan tes nam kibri bisa memang kidang pemboring ibn tes lasa tapi ya mintere bantes kumnu ken nyenlet banle ya kata tes namar uni khuna kat bangi menengi dengan sim nyiwat ya ke proof ke jingpin sisa ngi wan sim menen na por obat hospital om khuna ubom dan ai te kumnu ngenle kita kites te sakawai ru kumnu ken nyen syong ya kata ke quarantine te namar uni khuna dan ai kamut ayu te singbaha kum kabor kinong penyak snong ru bakin perkhat kim sim khialem ya kani bakin le ya ke ai ke badan kam nang tay na po horobat hospital tiki kimsyong ay kisupha nang ni na po dispensary bakin syong quarantine te ban syong quarantine ru kingat tang hakani ka yeng hay ka bajai kani kingat nriu la ne nyongot ay te nakaliang jong kasnong pada kiadan kumbak ndai ngot ay te ngalengo ken kisyong quarantine kumno ken tangkat tang kumbak ndai ngot ay namar ba ka jingwan sngulam yang hangni ka lalong baro sisnong hakajing sisa te kila dai ban bu quarantine bet baro sisnong em la dai ban ai sendan da ka containment sun hi te balai ken ki jet te ban suya song quarantine tang katu kan ningut balai ki ong bau tau khunyang jingpang ulong ba safran kisah fret tang kita kamut yang kita rayeng kim safran kamu ipi traying kim phashong quarantine em yang ki badan dia dai ki bajan ru kim phashong tang kini ki trayeng kum ya ka kemi jong Weldon boy kimi ye ki pa ye bat kaparakan thai bat umamal jengki ki basyong basa akan dikayeng ni ki bahyeng umdan ye bat parlok jong ka kemi jong uni u Weldon boy de ki ya bu kidon ka tu kan kidon khandai ngot nge sneu ki ong ba ki syong quarantine